Pozdrav svima. Evo ovo što vidite ispred mene, to je Karlovački vodopad. Nalazi se u blizini vodopada na selištu i mogu da kažem da je bogat vodom. Jedno sigurno kaskadnije, vidite dve kaskade, ali obe su visoke, sigurno jedno preko 5 metara. Kao što vidite. Što je dosta bitno, oba vodopada su dosta pristupačna, nema preteranog rastinja, potoci su bogati vodom, tako da savjetujem da ovdje možete doći i rekreativci i ljudi koji jednostavno vole prirodu, a možete doći i sa decom, znači drugi, pogledajte. Sad sam se popeo da vidite gore. Kao što sam već napomenuo, nisam ni ja siguran da li je ovo Eđeški potok ili Stražilovski potok, znači ima dva kraka, tako da mislim da ono tamo Eđeški potok, kada bi ovo trebalo da bude pritoka tog Eđeškog potoka. Sasvim solidan vodopad. Za jedan porodični vikend, dva vodopada, lepo da vidite. Možete doći naravno iz pravca Stražilova, kao što sam rekao, ili iz pravca Bukovca. Toliko od mene sa Karlovačkog vodopada. Do sljedećeg videa. Vidimo se, čuvajte prirodu.